Ассаламу алейкум, мы вот подошли на Волгоградский проспект, дом 28, строение 1, третий этаж. Мы сейчас идем к своему офису из Атамона, подходим к нему. Сегодня пятничный день намаза. Вот офис Акоизат. Не, вообще специальность. Медсестра. Я пишу сам. Шумо, твоя медицина. Баруй кампен. Я думаю, твоя специалист. Чего фамилия? Почему через якорь смотрели? Доктор катастрофически намерен. Что когда сухоный? Почему? Мы союзные. Дипломы союзные. Почему забыли русские? Почему никто не стоит в дайме, да, позволяет Она бачит шумо, и писал. Шумо метонистет, кому диплом тонко. Раки дипломе медик, где бисур кадр. Агар мерафи регистрация Москва. ولی اکنون تو این کارانتینا تمام شده شما یکون کار کردن نمیشه هیچ کسی نمیشه هیچی گپ نیست اونجا قانون برآمد که همه اینا ردنی میشه اتوماتیکی این کارانتین قضیه دیگه هیچ کسی جو نمیده یا اون کس границы نمیده но в любом случае шумо как носитель русского языка как человек который имеет диплом медика شما میتونید در همین اساس RVP دست کنید. حاضر RVP هم دیدی از بین رفت. RVP بعد یک سال از بین میره. سرازو بید نجیتستا گرفتم. شما اختار اولی نستید برای اگزم. خیلی. برای چی تو هم وقت همین کار نکردی؟ کما یکم آموزش من نمیدونستم خواهده باشه. من گفتم که تو اعتماد سپرده باشه RVP برای بگفته نمیتونی اول границы рафты гузашта онде соникадан ад мумкин фтодум абсолютно чиз ҳамин гражданство патент вообще дахл надорад гражданство патент вообще дахл надорад любое время любой одаме ки закон на территории России находится он может пойти подать документы на получение вид на жительство или на получение квот тем более шумо ки масалан ҳам дипломи медик доред هم носитель русского языка, и барои шумо преимущество. Даже шумо ҳозир имкон дорад ки переселение супоред. Чунки шумо специалисти. Кор кардагед медик вообще. 26 сол кор кард. Чӣ гӯям? 26 сол охир кор карда шумо кора папурта масалан омадед. شما همون نوی من همون پروفسیونال نوی که تو گم میشه در هر کار کردن برای این حاضی دیگه پسرتون من کار میمون انیق این کسب کار هست اگر حجت نباشد مجبور میشه مثلا شبانه کار نه این 1 ساعت 2 ساعت زیاد نیست 1 ساعت 2 ساعت شب کار میکنه مترو مترو سیم میکشن دیگه همون هر روزه پولش میگیرن همین 1,500 2,000 هر روزه پولش میگیرن همین خشن است اگر دکومنت نباشد شبانه کار کنه но в любом случае با وقت میتونن کار چیز دکومنت پولا میتونن
талаб мекунад ки ман фақат илтимос мекунем ки гира барои ки шароит вазн шумо бояд ки исроршо мулозим бояд ҳуҷҷат кунед. Ҳуҷҷат яъне патент бояд масъала регистратсия ҳозир ҳисоби карантин ин чизо продление кардан мумкин, вале патента масъалаша дидам. Агар хоҳед ки кори нағз пайдо кунед бояд ки патент дошта бошед. Ман намедонам чӣ патент таки кор. Корам месте, например, корам бошад, пуша дода ман боверим, кор мефтам я Телефон дона гап зани? Ха. Нӯсад бистушаш. Сестушаш. Навдонаф. Маҳфуза. Навдонаф. Маҳфуза. бибинед хоҳар азиз, ман бо бачаҳо гап мезанам, майли хусуси шумо гап мезанам. Мебинед ҳамин чандта ресторани тоҷикӣ ҳаст, омода занг мезанам, мепурсам ки ёрдам кунам, гирам то патент ҷавоб бинед. Не, бранд бароям хурбори электросар бояд. Абдуллаи чикор кардӣ, ягон чиз маълум кардӣ? Я бор ман азан ман акам халил омад, як муроҷиат кард, чиро биём яса 50,000 метр гап кирд, пеши ҳеҷ канара биёд ҳамин темаро. Ака фаҳмиди ино меган рӯи ҳалшавӣ дорам, меган барои ҳама қадан зидем ака. Ки мега рӯи ҳалшавӣ дорам? Ин еми калони немино буромад катон мега ҷанзе пасол сатон пасол куна ҳал гавз намега мусҳар метем куна мерам мега. Оха посольство зан зани, охи иҷо посольство нест ку. Не ака ҷавоб наметиҳанд, хабо шумо камтар одами ба урӯ кутон да шумо зан зан ва шумо ягон чиз ҳозир ман номери посольство метиҳам зан зане, қатъи одамаш гап зане. Хоб? ама ба таб да парти номрош ака. салом ҳамватанои гиромӣ, чуноне ки қаблан арз карда будем, имрӯз як ҳайати корӣ аз намояндагони маркази тоҷикон ба масҷиди проспекти Мир рафтанд ва ба ҳамватанои худамон маска барои зидди вирус тақсим карданд. албатта имрӯз дар проспекти Мир намоз нашуд, қаблан мо дар ин бора гуфта будем, чунки карантин ҳаст, вале дӯстои мо имкон пайдо карданд ки ана ҳамон 1000 ё 1500 дона маскае ки қаблан барои ҳамватанон тайёр карда буданд, ҳам ба ҳамватанои худмон ва ҳам ба рӯзҳо, бештар ба фикрам рӯзҳо гирифтан тақсим кунанд. ман аз ҳамаи дӯстон хоҳиш мекунам дар ин шабу рӯзҳои бисёр муҳим ва ҳассос эҳтиёт кунанд. фаромӯш накунед дастҳоро мудом шустан ва маска кашидан. дар зин чаро мо ин корро анҷом додем? ин худ ба худ набуд, ин ягон пиар набуд, на, ин фақат ба хотири он буд ки ин шабу рӯзҳо дар аптекаҳо маска вуҷуд надорад. ҳатто 50-100 рублам маска намефурӯшанд. инҷо дар маркази мо бачаҳо худашон ҳудуди 1000-1500 дона маска омода карданд ва рафтан ҳамчун хидмат ба мардум тақсим карданд. бинобар ҳамин дар мавзӯи ана ҳамин вирус гуфтаниам ки дӯсто бояд хеле хеле эҳтиёт кунанд, чунки воқеан хатар аст, имкони сироят ёфтаншон вуҷуд дорад. яъне дар як мавзеъ, дар як макон аз 3-4 нафар бештар набошанд, чунки имкон дорад ҳар як одам наситил ё анамин вируса дар худ дошта бошад. ҳарчи мо эҳтиёт кунем, иншоалло баъд аз 2 моҳ ё 3 моҳ ин вирус нобуд мешавад, гум мешавад бо гарм шудани ҳаво ва вазъ оддӣ мешавад. он вақт шумо ҳар кори дилатон хост ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мо аъзоёни маркази тоҷикон имрӯз тасмим гирифтем ки якчанд нав ниқоб, яъне ки ба ислоҳи дигар намор ниқоро оное ки имрӯз дар атрофи масҷид гаштугузор доранд, хусон барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, барои бародарони муҳоҷир ва бародарони кор аз ҷон тақсим кунем ва савобе ҳам дошта бошем гирем.
جایگاه نمید که این کسب با شما سرایت نکند و این وقت زیاده نمیگیرد، همگی 2 ماه یا 3 ماه هست. انشالله که میگذرد ما شما ساق سلامت میمونیم و مرکز ما که ادرسش البته نوشته میشود روزهای کرانتین هم کار میکند. ما امروز در مرکز همه روزه البته 40-50 نفر قبول داریم و امروز هم دوستای ما اینجا حضور دارند، در قبول هستند. همه روزه همه خیلی مردم میآیند و از شما هم خواهش میکنم که اگر روزهای کرانتین واقعا کرانتین جاری شد بیایید. درس بخونیم و دیگر کارهای انجام ассалому алайкум бинандагони азиз, чуноне ки мо ба шумо ваъда карда будем, яъне аъзоёни маркази Тоҷикистон зери роҳбарии устод Иззатамон, мо дар яъне рӯзи ҷумъа бояд маскҳо, яъне ба истои дигар ниқоб бояд тақсим мекардем ва хушбахтона алҳамдулиллоҳ имрӯз қисми зиёди муҳоҷирои бародарои муҳоҷир ва умуман шаҳрвандои Россия ҳам буданд. Мо хушбахтона тақсим кардем ва бо умедворем ки шумо дар ҳаққи мо дуоро фаромӯш намекунед. бо умеди дуо ассалому алайкум. و من بعدم در همین معرکه‌ای که ما میگذرونیم خواهش میکنم شرکت کنید. البته از یک دست صدا نمیبرد، اگر بسیاری باشیم خیلی مشکلات رسیدگی میکنیم. خب من شما رو در امان و در حفظ خداوند میسپارم. خدا یاری بر شما.